tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal onde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nak, ajak lemah bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih.
himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen juga putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen juga makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak yuko pangkyang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak yuko pangkyang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 나게 utang. Kondem di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati dia. Ah, bakal utang ini. Belum mati bisa bayar utang nih kengkel nih. Belum habis buka pintu nih kengkel bisa bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang gak bangkengnya kengkel caranya. Bayar utangnya malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang pak. Ampura saja malu. Bahaya nang utang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak. Buang pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani Kayak ini urusan bang. Lugrel ide dange sareng sinamyan,
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Pidana terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi, foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pidana
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Rasa tambang bati semetinakan tatkala nepukin nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima Yembangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima reng sisen idayan pramakawi Bagesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpati rumu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan kanake nyaku panglima Yembangan cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima reng sisen idayan pramakawi
terima ring sisih Hidayah Pramekawi. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan
Mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu. Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang unang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Ening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang,
presiden undang, kejang undang, degen undang mantan. Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar. Kena hepatitis tako nang di Bali ya kone amat bebaik sekala ni skala ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar. Kena hepatitis
ngeng kebang, hubungan terlarang. Beli jadi beli, ada nengelahang adi. Sampunlah pasangan raga, dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngeng sapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngeng sapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Niraga matamu Betang sisen rurunge Orahang rasa sungsot dia tine Nyetel ye penyingakan adik Dugas belinuturang Rasa beli tu sing pantas Yen masanding aja adi Dewek nista tu sing ngelahar tebrana Sing sanggup kama palas Adi sadesik sigan Sasa sirap ditangka beline Boya aja beli tu sing tresna Tapi ning ragan nadi Nanging ulian beramang Tuara lega ken beli Ada nang beli Mati lesang raga Daston beli Sing sanggup ngengsapang Nanging bali lakar matilan Mogi jaragan adi Sida nemu bahagia Ngajak pilihan reraman adine aja beli Engsapkan janjine Nyayangin nadingan tos mati Karena kentohang beli Kadia igodogan Gadenan kena Nagenya dingin lembu Sanggup kama palas Adi sadesik sigan Sasa sirap ditangka beline Boya aja beli tu sing tresna Tapi ning ragan nadi Nanging ulian ramah Tuara ken beli Gak ada nang beli Mati lesang raga Ya daston beli Sing sanggup ngengsapang Nanging bali lakar matilan Mogi jaragan nemu bahagia Ngajak pilihan reraman adine Boya aja beli Engsapkan janjine Nyayangin nadingan tos mati Dia igodogan Gadenan kena Nagenyan dingin lemu Maksa yang iba Belikal kena Thank you.
Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawang gidat nih bemepudutan. Ulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kaya Tuai manam semahi, moga si domangku lak karya lang.
Laksamo Tuno lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngayah bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau serado lampak laskan Mungkin suejo kelawam bagi Mangke wenang po kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tusing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada neduran mandene imbang
Kelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Kelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sarang mapupul sangkani
Delir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan katibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine Yak siang unduke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebata rasa pemargine Yak siang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jadi adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi jadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan nejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi campuran dewek beli nyakitin adi
Udang tusing si malu ngoraheng seton dan blinga lemeseng. Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan. Linawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah aja adik. Yang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing laga tresnane jani tanam Apang tu sing adi antakan Tuhutin subah kena ramah. Dibeli milih adenan beli mati yang mepisah aja adik. Kurian kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tanam Apang tu sing adi antakan Tuhutin subah kena ramah Uliang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing laga tresnane jani tanam Apang tu sing adi antakan Tuhutin subah kena ramah. Melahang malu melajah Pangseken tawang
peteng lemah pang tu sing elah pang tu sing campa pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak duduk merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere muncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala niskala melahang mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sede ngundang sekala niskala melahang mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere muncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kala pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala niskala melahang mantra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sede ngundang sekala niskala
petagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan